Добрата вест беше подошла само 1%, да, 99% коли се случи, обаче по-топички. Около 10-90% Super, moj čeka znak, hop, pušti, dobra, super, to povleči na kraj. Hop, super. Dinamični kabine, super, puštirate gore. Да, бе. Има притул. То ще направят, па иначе... Да се надават сега. Bio golman. Шахтер. Мете го слушаш Фатон или не? Не, ако не го слушаш...